ntuvahura amaboko hejuru. Now turn the fuck around. Hindukira nona. Hindukiye kumbe nagariwe. Nuko bahuriye ku ruhara. Bahuriye kurara dore nguyu. He's outside. Target's Ari hanze, igipimo kiri hanze. Igipimo kiri hanze. Let's get this fucking guy. Sore, wegenda gake genda gake. Clay. Baramubona. Ready? On your knees. Fukama nona. Place your fingers behind your head. Shira amaboko ku mutwe kumbera kanafite mu ntoki. On your knees. Fukama nona. Do it now. Bikore nona. Ready? Sore arahindukira. Kafite mu ntoki. Beekeeper. Beekeeper? God's right. Harya ngo beekeeper mu muri ikiganza cy'Imana. Whoa. We murasa. I'm putting this asshole's brains on the law. Umujinga ngiye kumurasa. He's not even armed. Nta mbunda afite urasa guta umuntu adafite imbunda. Sasa iyi ni itsinda ry'abacancuro bazanye ngo ryicu no musore. Kandi abashinzwe umutekano barahari bo bashaka gukurikiza ibintu ku mategeko ku buryo nyine umusore afatwa akaba yafungwa nk'umuntu wihoreye. As long as this motherfucker's breathing. Mu gihe uno mujinga gihumeka biba byitwa ko afite imbunda. Nice crowd you're rolling with. Reba abantu musigaye mukorana wa mugore wa FBI. Aba nibo bantu mwagakoranye kweri bashaka kurasa umuntu udafite imbunda. Kirazira nta muntu urasa umuntu udafite imbunda upfukamye. Murase itegeko ryaratanzwe. Uko Beekeeper atapfuye akanya kari kose yakwica. Ngiye kumurasa. What the fuck is going on? Ibiki bijya mbere. To be or not to be? Bebe. Isn't that the bloody question? I think I'll take. Bebe. To be. Kandano. Hey. Do. Mungoto. Kisha ngo Beekeeper bacacamo. Byihuse cyane. Abatamu. Wairi. Bisa neza. Gatsiko kabagizi bane bazanye ngo barinzi yarabarashe. Sigaza iki? Tama bararirashe. Fucking mine. No one. Talk to me, people. I need news. Umva nkeneye makuru. Umwana wa president ari hano. Niwe bari kurinda. President n'ubwoba bwamwishe. Ubwoba bwamwishe. Bashepe bari hano. Hey. You weapons free. Why are you waiting? Bebe. Take it easy. Gake. Do. Go with the flow. Bebe. Tacan. Hey. Nasa hejuru. Habaye ibirori. Do. Hey. Do. Chuma. Jomba. Iryatsinda ry'abacancuro bamuzaniye. Urababwiye ati muhuriye mu cyumba kimwe nawe muba muri amapusi yabica. You understand? You did this. Urabizi ko ibi byose rero wabikoze warenze ku mategeko. Perfect but functioning system. System yakoreraga abaturage warayifasha utangira kuyinekesha abaturage ngo bascamming. Going to win with or without. Ariko ninjye guteye inkunga mama amafaranga yavuye muri yo guteye inkunga ngo torwe n'ubundi nari gutsinda. And you were going to fucking break it up into pieces and sell it off. But in the name of Umva wari gutsindwa ukagurisha ibintu byose. And I want to leave a better world. Okay, right. Yeah, because you hate the fact that being the president is just like an endless cocktail party. Mama uri guhakana ko kuba warabaye president ntabigize mu ruhare. 20 counties you needed to win. Wari ukeneye gutsinda. I taught CIA software to hunt money. Jewe iriya CIA software yabakoze niyo natwaye kugira ngo nihigire amafaranga. Ibyo ntuzabivuge. Arabwira deputy director. Umwana wa president. Mama bisa nk'ari amakuru nawe tarayazi. Ibyo umuhungu wakora. You got elected because of me. And you watoye kubera njye. Ibyo urabizi. Everyone knows it. Ndabizi n'abantu bose barabizi. Money came from. Twamenye amafaranga yaturutse. No kubera abantu bahemukiye. It's computer data, mom. Mama n'ubundi ni computer data. Feet on the ground to actually get shit done. You understand that? Do. Sara. Chamubashe pe nkaho batatojwe. Chamubashe pe nk'ari abasivira kubita. Chamubashe pe kubita cyaho. Do. Bashe pari kubarasa ku maguru gusa. Do. Asi. Mom. The wolves are at the fucking Mama, right now. ibirura biri ku muryango. What are you gonna do to fix this? Urabikemura uti. Kariwe president. Tell the truth. Ndavuga ukuri. Uwo ni mama. The fucking What does that even mean? Ibyo bisobanuye iki? What does that even mean? Tell the fucking truth. Uravuga iki ngo uravuga ukuri? Entire building full of PR people. Ufite inyubako yuzuye abasirikare bakurinze. Who's coming to kill us? Beekeeper aje kutwica. Telling him Ndamubwiza ukuri kare wabikoze Derek ngiye wandeke. the entire nation. Ngiye n'igihugu cyose ndakibwira ko umwana wanjye ari umunyamakosa ngiye ndi president ntari umunyamakosa ko wakoze ibintu ntabizi.
byo kujya usikaminga abaturage ubatuburira wifashishije software ya guverinoma. Musore kigoryiwe hano hari timu do kubita abajepe nk'ari abasivile bikipa ko bahawe buri kimwe, babise ngo ni ikiganza cy'Imana, mu gihe systeme ya leta n'ubuyobozi ibintu byose n'amategeko byanze, we aza gusubiza igihugu ngo ku murongo. Nibyo bari barashyiriweho, ni ikiganza ngo cy'Imana cy'iburyo. Ku mujepe w'abandi arica, nyanduriza agasuti, ntavuga amagambo menshi. Kingura hano. Nyuma ye do iki ngo nicyo cyadanje kigeze kwica bikipa biranga. Kirahure mu ngoto do kuramo icyuma. Wari umuntu usanzwe ndabizi, turi umuntu usanzwe ndabizi. Biranga kiramubaga. Do asi biranga do cyaramujombye kigeze kwica bikipa. Cyo cyavugaga menyera ibyo kimujombye icyuma, kimujombye icyuma. Gisore vuna kaguru yede mwambura hano cyuma mu kaboko do yede bikipa mu ngoto vayo kiri kugendera waguru kamwe. Do cyari igisore, ni umuntu wenyine wagerageje kwica bikipa. Turashize hasi, mbara ibyuma ku gipfunsi kugira ngo ukubite igipfunsi cyumve neza. Wagira ngo ni umuyaga w'inkuba ujurimbura abajepe bose bari hano. We umusore ari guca mu bajepe nyine kubita nk'ukubita iminja aca agenda. You're gonna tell this guy the fucking truth? Ugiye kubwira mu gihugu kuri kose? No, Derek, I'll tell him the truth because... Ndabwiga ukuri ahantu hose kuko niko kuri. Ko nifatanije nawe president ntabwo yifatanije n'umwana we. Soro bamujombye icyuma. It's gone far enough. You proved your point. Wageze kure bihagije, wagaragaje icyo wagaragazaga. Good of society. Koko mubereyeho icyiza cya society. Je navuye mu kazi. This is personal. Ibi ndi gukora ntago ndi kubikorera programu ya beekeeper yaba beekeeper nyine birabindi. Uya ibi ndi kubikora ku giti cyanjye wari kwihorera. All the more reason to stop. Go back, live a quiet life Subirayo ugende wibereho ubuzima butuje. for your neighbors. Ukorera ubuki abaturanyi. Nibyo nashakaga. Neighbor's dead. Ariko umuturanyi wanjye mwamwishe, nzakorera ndubuki. Live in the real world. Utuye mu isi ya nyayo. Genda uyirinde. What does it matter to you? Ubundi kuki ari ingenzi kuri we? Presidents come to be elected. Uburyo ba president batorwamo. Well, what does matter to you? Kuki ubundi wowe wumva ko bikureba? Right and wrong. Icyiza n'ikibi. It's not fashionable. I believe there's good in the universe. Njye nizera ko hari icyiza muri iyi si. I mean, that's my view. Nanjye niko mbibona. Until the Danforth family bought. Ariko umuryango wa ba Danforth barakuguze, barakwishyuye, ubundi wabonaga icyiza n'ikibuze kubitandukanye. We wouldn't need beekeepers if it wasn't for men like you. Ntago hakabaye haravutse abitwa ba beekeepers iyo hatabaho abagabo babi nkamwe. Mbega ba beekeepers ntago bakabaye barayeho. Ariko babayeho kubera ko bazi ko hari abayobozi bashobora kurya ruswa, bashobora guhinduka, bakaba bakwiba abaturage aho bakabahemukira. Niyo mpamvu habaye abitwa ba beekeepers. No, I don't want you to get hurt. I'm sorry. I can't. Ntago nakureka winjira. Funa umusaza. Now have a seat. Muzicara. Funa intoki z'umusaza hano.
Nah, fuck the truth, man. ibyo bintu by'ukuri ugiye kuvuga ntabwo bindeba mama. You put that down. Shyira imbunda hasi. Sasu. Jesus! That's fucking real right there. Hey! Umuryango barawumena. Arinjira. No! Cray! Drop it! Shyira imbunda hasi. Mfite imbunda. Angije. Areba hanze abona inyanja. Rebe. You decided you work for Urahitamo ukorera. the law Ese ukorera amategeko or for justice? cyangwa ukorera ubutabera? Ukorera iki? Fuck this. Ukorera amategeko cyangwa ukorera ubutabera? Ni ukuvuga ngo tugendeye ku mategeko uyu musore ntabwo yemerewe kwihorera, ariko tugendeye ku butabera nicyo ashatse kuvuga. Uyu musore kuko ari umwana wa perezida ntabwo yazigera hano. Ubwo biragenda bite rero? Bye, Mom. Urabeho mama, ugiye kurasa perezida yahita amurasa. Cyari cyishe inyuma mu wacyo do maze kukirasa ahita acaho. Uyu yanze kumurasa. Perezida asigaye ari muzima. Cyana cyari cyafatiwe mu wacyo imbunda. Ciyo Clay ngo yamutunze imbunda. Usora arashwe mu mutwe. Madame Perezida ngo tugenda abashipi bahise bamutwara ni perezida. Si uyu mugore no yararebye ko kabona ese wo gakorera amategeko cyakorera ubutabera. Isa bibona bano bantu yababonye ko nta keza kabo. Yaramuretse arigendera. Nubundi yahoreraga mama we. Byose yarari gukora. Goodbye, Adam Clay. Urabeho Adam Clay. We mumushake sha. Umukobwa yaramuretse acaho. Umugabo azana ibintu bye byose biba biri ku murongo. Habayo programu y'abitwa Beekeepers kugira ngo mu gihe ibintu hatazagira umuntu n'umwe mu gihugu umva ko ari hejuru y'amategeko. Uwo muntu ajya hanwa n'abitwa ba Beekeeper. Tayambara kandi batojwe neza cyane. Maze kwambara ibyo yambara tayicomeka amazi. We filime ibyo agomba guhumekeramo ku buryo ashobora kwinjira mu mazi akoga akagera ahantu kure hashoboka. Mwuka arawufite yicomeka amazi gutyo. Mwuka arawufite ku buryo yagendera munsi y'amazi akagera kure cyane hashoboka. Ndetse na filime yacu nuko igenze. Ngiye banyita Kimomo. Abanzi ntago bangereranya, bamenye ntago banshidikanyaho. Mwibutsa izi filime zisanga kuri website yitwa agasobanuyefilms.com, aho wishyura ibihumbi 7 byonyine ku kwezi kugira ngo ubashe kujya uzireba buri munsi dusohora filime, ndetse nanone n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Kode yo narayibabwiye ni 046356. Iyo kode ukabanza ukareba ko yanditseho Kimomo ukabona kwishyura 046356. Wamara kwishyura kuri iyo kode ukatwandikira kuri 0782351562. Ciao ciao.